Sevgili Kapı Magazin izleyicileri, İran'ın başkenti Tahran'daki Kapı Fuarı'nda ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda Elma Çelik Kapı'nın standındayız. Biz elma diyoruz, burada alma deniyor tabii ki. Firma yetkilisinden firmaları ve ürünleri hakkında bilgi alacağız. Efendim iyi fuarlar. یه نمایشگاه خوبی براتون باشه. مرسی تشکر. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Firmalarını kısaca tanıyabilir miyiz? Elma Çelik Kapı ne tür ürünler yapar? Kaç yıldan beri bu işi yapar? Bunu öğrenebilir miyiz? میفرمایید که در رابطه با گروهتون یه توضیحات خاصی به ما بدین و بگین که چند سال تو این کارین و تولیدتون چجوریه و چجوری دارین تولید میکنین. خدمتتون که عرض کنم بگید تولید ما برگرفته از تولید مشارکت بین ایران و ترک بوده که ما اومدیم این کار رو انجام دادیم که بتونیم خدمتی بکنیم به حالا هموطنان خودمون توی این قضیه. هنوز که هنوز مشارکتمون رو با ترکیه حفظ کردیم توی قسمت روکش خریدن این قضیه، قلف‌های این قضیه و این ورم فلزش رو داریم تهیه می‌کنیم که این فلز رو با دستگاه پیشرفته‌ای که باز خدمتتون که عرض بکنم خودمون ساختیم، یه تعدادش هم که از کشور ترکیه آوردیم. داریم این کارو می‌کنیم که این رابطه رو پایاپای کنیم با ایران و türkiye توی امور صنعت ساختمان. Buyururlar ki şu firmanı biz kaplanmasını, medefesini Türkiye'den alıyoruz. Şimdi de bu demirlerini kendimiz yapmadan önce Türkiye'den getirirdik. Şimdi kendimiz yaparak İran'a hizmet etmek için, İran'a mal satmak için kendimiz yapıyoruz. Peki neden Türkiye'den almadan vazgeçtiler? Daha önce Türkiye'den alıyorlardı. Şimdi kendileri niye yapmak istediler? میگن که چرا قبلا مثلا پافشارتر بودن از ترکیه جنس بخرن، الان دیگه همه واسه خودتون تولید میکنن، شما واسه خودتون تولید میکنین. ببینید هر کشوری باید بالطبع خودکفا بشه توی هر اموری از تولید. ما اگه بتونیم توی امور تولید خودکفا بشیم، ولی این خودکفایی رو همکاری‌هایی رو از کشورهای دوست و همسایه خودمون داشته باشیم، خب بالطبع قشنگ‌تره. از اونور از نظر بیزینس ما میتونیم با هم بیزینس کنیم که قطعات رو از اینا تهیه کنیم، از kişver ترکیه تهیه بکنیم و تولید رو اینجا انجام بدیم. هم دوستان ترکی از این قضیه منفعت بردن، هم دوستان ایرانی. Söylüyorlar ki biz işi zaten Türkiye'yle kapatmamışık. Malzemeleri mesela aksuarı, Çelik Kapı'nın aksuarları zaten Türkiye'den geliyor. Sonra biz ona telaş ederken Türkiye'nin malından satak ya Türkiye'nin malını kullanakin Türkiye'nin malı iyi olur. Ama şu anda kendileri yapmak isterlerken her şehir, her devlet, her memleket kendine göre mesela inşaat işinde her şeyi yapabilir. Yani sadece inşaat yok, her işte. Her memleket kendine özgü iş yapar. Peki bu kapıları, kendi yaptıkları kapıları sadece İran'a mı satıyorlar, başka memleketlere de satıyorlar mı? میفرمایید که این دره که تولید میکنید فقط به ایران میفروشین یا دور اطراف کشورها میدین؟ ما صادراتی رو داریم به اربیل، عراق، سوریه، لبنان، کشورهایی که الان در حوزه خلیج فارس هستن و ما دسترسی بیشتری داریم بهشون، داریم کار میکنیم. انشالله تصمیم داریم باز این همکاری رو اگر کشور ترکیه با ما داشته باشه که ما بتونیم قطعات رو بهتر تهیه بکنیم، با این کشور رو بیشتر صادرات داشته باشیم و هر دو کشور از این قضیه زینف بشن. Buyururlar ki biz Çelik Kapı'nı Erabistan kişiverlerine çok yolluyoruz. Xəlici Fars'ın o kenarlarında olduğu memleketlere yolluyoruz. Erbil'di, Irak'dı, Dubey'di, Suriye'di. Onlara yolluyorlar. Ama Türkiye söylüyor ki Türkiye yardım etse bizi, mesela malzemelerini bize iyi gönderse, fiyatı az olsa ya güzel olsa ya iyilik olsa o malda biz çok daha bundan güzel çalışarak. Peki fuar bugün bitiyor. 4 gün boyunca burada stand açtılar. Memnun kaldılar mı fuardan? میگه امروز داره نمایشگاه تمام میشه. تو این 4 روز راضی بودین از نمایشگاه یا چطوری بود؟ ببینید نمایشگاه بد نبوده، ولی ما باید به این نکته توجه بکنیم که دو کشورهای آسیایی، حالا حوزه خلیج فارس که شامل ترکیه، ایران و کشورهای همسایه میشه، دارن توی صنعت ساختمون ضعیف میشن. متاسفانه این دلیلش اینه که ما نمیتونیم با هم همکاری لازم رو داشته باشیم. بگو من به
دوستان ترکی این پیامی میرسونم که به جایی که بیایم با هم رقابت بکنیم، بیایم با هم دوست بشیم، با هم یه کاری رو با هم انجام بدیم و به کشورهای دیگه کارمون رو با مشارکت هم دیگه صادر کنیم. این حرف آخر بنده هستش توی این امور. اینو حتما این بنده آخر رو بهشون بگو، این قضیه رو که بیایید با هم دوست شیم و با هم خدمت کنیم. مهم نیست من تنها این محصول رو بفروشم یا شما تنها این محصول رو بفروشید. بیاین با هم دست به دست هم کار بکنیم. هر دو به جاهای خوب میرسیم. Söylerken fuar iyiydi ama çok güzelliği yok idi. Ama söylerken bunu söyleyen için Türk arkadaşlarım söyleyen kim bilsinler. Biz burada rekabete başlamamışık. Biz bunu seviyoruz ki Türkiye'de bu fen, bu meharet olduğuna göre bizimle beraber el ele sürsünler, bizi yardım etsinler, onlarla beraber her kişilere, yani Avrupa'da olmuş olsa bizim bu malı gönderek. Ama rekabet başlamasınlar. Zaten beraber ya İran'da ya Türkiye'de beraber bu işi yapan. Fakat İran'ın fiyatları Türkiye'den çok daha ucuz. Türkiye bunu nasıl yapacak? میگن که قیمت ایران خیلی ارزونه نسبت به ترکیه. Çok pahalı, malzeme daha pahalı. میگه که تو ترکیه کارگری خیلی گرونه، بعضی چیزا خیلی گرونه. اون موقع ترکیه باید چیکار کنه با این شرطی که شما فرمودین؟ بگید واسه اینم راه حل هست. ما باید بیایم وارد مذاکره بشیم با حالا توی صنف تولید درب، دوستانی که صنف قوی تری دارن باید بیان توی این صنف با تولید کننده های ایرانی وارد مذاکره بشن. ما میتونیم به اینا نیرو بدیم، نیروهای انسانی خودمون رو بهشون بدیم، اینا همونجا بهشون آموزش بدن و مشغول به کارشون کنن و با هزینه کمتری میتونن بیان. یا بیام از نیروهای انسانی چین استفاده کنیم. با اون جمعیت 1 میلیارد و 500 میلیون نفری که داره خیلی راحت میشه از نیروی چینی استفاده کرد با قیمت مناسب تر و استعداد بیشتر و اون قدرت بدنی بیشتر. نظر شما اینه که مثلا جایی که تولید میشه مهم نیست، فقط با هم تولید بشه، یعنی حتی چین هم تولید بشه ولی ایران و ترکیه. آره ببینید مهم نه اگه به رفت و چین میشه محصول چینی. ببینید من و ایران و ترکیه میتونیم از نیروی انسانی چینی استفاده کنیم به نفع منافع تولیدمون اگر نیروی انسانی گرونی ترکیه داره. من منظورم اینه. حالا شما اینو یه جور مطرح کن با ایشون که سوء تفاهم برای چینیان به وجود نیاد. شاید حالا توی مجله زدش بعد یه دفعه بعد چینی‌ها میگن ایرانی‌ها نگاه کن ما رو حمال خودشون میخوان بدونن. نه اینو مطرح نکن. بگو آقا اگر بخوایم هزینه ها رو بیاریم پایین باید همه دست به دست هم بدن، از دولت گرفته تا کارخونه داران که هزینه ها پایین بیاد و انجام. اینو بهش بگو. Söylerken mesela devlet bizi yardım etmek lazımdı. Önemlidir nerede yapıla. Mesela İran'la yapıla, Türkiye'de yapıla. Eleman fark etmez. İran'la da öyle, Türkiye'de de öyle. İran'la yaparlar, İran elemanıyla. Türkiye'de yaparlar, Türkiye elemanı. Ya Türkiye'de yaparlar, İran elemanı. Ya gelip İran'la yaparlar, Türkiye elemanı. Fark etmez. Sadece yardım etmeye lazım. Devletine yardım etmeye lazım. Bu iki memleket birbirine katışıp sonra ayrı memleketlere kapı satsınlar, çelik kapı, başka bir model, yeni bir modeller yapsınlar, satsınlar. Yani birbirine eleman olsunlar. ایران بگید مثل خود ترکیه اومدید تو ایران کارخونه زدید و همون استفاده رو دارین میبرید و محصول باز به نام خودتونه، انحصار خودتونه. Mesela Türkiye'den gelip İran'la mesela Efendimiz gelip İran'la özüne fabrika açıp şimdi ahşap satıyor. Hemen mal, hemen kaliteli Türkiye'nin kalitesini yapıyor. Fiyatı da az. Söylerken aynı bu şekilde olsun. Hepsimiz böyle. Parası da gelir sizin memlekette. Yani onun malzemesi hepsi Türkiye'den gelir. Teşekkür ediyoruz kendisine. تشکر میکنم ازتون. بگین تشکر میکنیم ازتون که تشریف آوردید در ایران. ما در خدمتتون بودیم. انشالله که این رابطه ها ادامه پیدا کنه. Teşekkür edildi. Ellerinize sağlık, gelmişiz İran'a. İnşallah gün günden birbirimizden çok konuşak, çok görüşek, çok topalaşak. İnşallah biz de öyle ümit ediyoruz.